Lele maluma yo pese pesenga mayele savili. Ile te lima tato pokalame ya le utape na maili vainga na lua le fa moe moe le fa ka sai sala lua. Lo tato te manatu ile ata le fa fianga lu mvaya. Ia ole o esi la fia I mawalulunga I. La wa sina sino la fa pese le na la tulangina. Ta ua le na fa moe moe le utongi aso uma le kalesia. A wa fa moe moe ne fia. Awa te bes. Mau pela unofo. Ma to dingi fo le poko to ina malom to. Kanga solo ita to maftanga ne via a ofa fia pele. Yoi. Maftanga tina sala lua le ne via. Le utape na maili maftanga tina le fa ka sai sala lua ya wa fo la tu sao. Mo Krismasi lo ainga. Smell mai mo.
Ve wo ku ai. Oh. Songa. Mai. O mai loi malolo o le o fa moi moi. Pe muni ea o le tala. Ua soifua le pepe le ali I o le faa o la ta. Nga.
whakasai sala i lua. Ia e pe on whawhiawhia ne whiawhiri proklame o Christmas i luai. Ko ula ngona le anganga le Christmas le ni whana. Tau mo whainga 99. Sa wa pai ma uli tonu ai. O le tanga ese o whatunga. Pe ia o na tau whaiatu se tala e. Pe ila o pese umasani e ne vai tau. Ia le fo ua whatu i nai e le mafutanga tina e whakasai sala i lua. Whatunga o le Christmas. Me se la pese le o le li. Tawanga li? Ia le fo ila ese whatunga o whatu i nai e sala i lua. Ia a war wha mo ne whiaf. Pe o wha mo le tato pokalame. Ia tanga ese fo le sao le mafutanga tina. Ai me se fo ila o whatinunga e pe o na mai mo. E ui lava o le tala umasani ia. Ai fo pe i le mai mo. Man sisila le tato atunu. Pe fo o na sui e sala i lua le mafutanga tina. Ia le whatinunga o le tala o le whanau mai o le msi. Ioi. Ia o kumasani ai sui whainga e tu mau whawai. Ioi. Ia fo ila ta pena mai e le si vahenga munu. Ia se tato tunu mata. O le a se tamu whainga o le a oi fo ina iano mo whanau mele au ngasa. Le la whaisin tato malolonga pupu mo whasalangu whapisinisi na e tato paanga tali mai. Mai mo whafonga le tato watunu i le vahenga muli muli o le sao. Le whakasai sala i lua tato pokalame o le tausanga. Le leo maluma yo pese pesenga mai ele savili